انداما فرمانداریا گشتی یا YPG روحلات افرین تکلداری مترسیا زندیبونا داعش یا لحرم باکور روجلات سوریه هروا هرمندن ان سوریه و تکوشینا لدیجی شتن داعش نرخاندن کر روحلات افرین دا زانین که جه دسپیکا 2025 ده لدیجی شانه داعش وان 6 اپراسیون دسپیکرنه و 3 جوان سرچته بگشتی 64 چته هاتنه گرتن. روحلات افرین گفت که به هفکاری هزن کوالیسیون ناونتوایی اپراسیون بهستر و ورن مشاندن. وقالك شانين رازاي اكو كتن بن سروريا آگاهين مي اولكاريه جي مثلا ب يكسر لپیشا و هاتن گرتن جبوه يعني سالك مهين تمام نكري اما 6 اپراسیون لسر وان هاته کرن نزی هفته کسی هاته گرتن جناب وان 6 کس هاتن کشتن جناب 6 کسا 3 کس اکو برنگ کی مباشر فرماندارتی دکر يعني قمتانی وان ای پایا بلند بود چته بون يعني دوی معنی دا اونا خطریه کی پر دجوار چه دکه کو مرو فام دکه کو دخوازن ج والاتیا کو د سوریه دا آهی دا علی سیاسی دا لشکری دا همان د روش کو د قوم دا به استقراریه کو هیدا وانا دخوازن بکار بینن و براستی جاره کیدن خازندی بکن و بحمو واران دا بکاربن برنگ کی وکری در کبن پیش بچه آوایی تکوشینا لدجی داعش به دستگداینا لوجستی و تقنی و نچه سرکفتنه يعني دكارم بيجن برنگ کی مباشر حتى نها قالك اوبراسيون كو بهفدورا بريفا دبن كواليسيون ديرك بهفدورا دمشينن يعني دوي آلي دا تنسيق اكيد دا استا هم اولكاري دا هم جي دا استا براتيك دا پاروکرن لسر وی اساسيتي چيكرن وقالك چالاكي كو هاتن كرن بهفكاريا بهفدورا يعني امو كواليسيون بهفدورا اف مشيان و استخا قزنج كر قالك اندامن داعش اكود حبس وقامبا دا جي دگرن نجوالات سورينيان براني يعني همو دولتان مرف دكاري بيجي لفر سنتزكي د حبسا و د قامبا دا هاتي چيكرن اف تهديدكي جهانيه جبوه تاني ما به بر برسيارتيا جواكا ناو دولتي حتى كو اف هبه حتى برنگكي ام بيجن قانوني حقوقي نوين محكمة كرن يعني حبس قامبي كون هاد بن سروريا باكور وجلات سوري دا اوه دا استا هري جور دا آلي اولهي اولكاري دا پاراستنا وي خورتر ببه ادو يمين وكا قصد وكا يبهجه امي لهمبري حمو ايرش و پلانين كوتين چيكرن بريا واهزه امي هم بريا معلومات اولهی دا بگره يعني آگاهین اولهی دا بگره هم جی پلانین کو هنه وانا والا درخستن و آستا خباتا